ai o ki fia kalongoa lava ile im ka upu menge o kakopuro keki o kakopuro keki faale kumalo o nga karu lava o nga fai i kakopuro keki ole vai o le whaongaanga i kangaka o le kā ua o le puro keki ngei ma le whaakulanganga e mwhai ei o nga manguia kangaka maainga ngō mentioning o ke ringa por whakaranganga e a po alaka mai lea sa o sa ofisire ia po alaka mai ia le suila vai monga le ka whaadori vai monga le ka moe po saungi e whaingi me o seminar ia po ngi workshop e mawhai ei o e kangaka o le kumalo maainga o ngai loa whaonga poro keki o kongo i kumalo e ka ua kere masalo o la waya ku isi kumalo le ke baki pe la whakarikari o maile le fongo whawae e kufa mai mea ma whaaru mea ia la kou ai au whalongolongo leile i whainga poro keki mai le amakanga ke masalo me whainga ai kongo le o whainga o le whawae o poro keki e mawhai e a inga makanga kalo mawhawhau e se kamau a inga kupu mai me whakaikainga, la whaire whakaikainga a whapea o leo mga o ia la inga whai se lako lafu moa wange fo ile whonga mai lako e whai lafu moa e mga o e se lau moa ia whai ma lafu pua se lau pua e kakau la o nga whai se plan po submission ka submission po plan for project plan inga ia fai un kiki le fong fa vai e ma fai la inga uma fai me nga po dara ko nga pro ke fai me nga o nga ave lore o fong fa vai e kilo ye inga ia fai nga ko pasi la ko fong le kau wa ma ko dia fai le mele e kau fong al su markau inga ia fai ngo fie fong fa vai o nga kalia malako approving le pro keki le o kele ka ka fa mai ia la o kele a me ala inga kele me ala inga a kongo ngisio a inga nge o la e la ko plan le o mo fai ai ele fa pe foi la ka mo no fa me ia ka u ia o ka le fong fa vai o nga fai ni la ko workshop fai ni la ko seminar fai ni o nga le fiafi e a oi a inga makanga ka le ngu o lai fia whaingi la ko poro keki whakoanga pe whakoanga kalo pe whakoanga wangi ko inga whakoanga vegetable se whai o ai ko inga poro keki o mangu e moa pua pako ko inga me whapenga inga ia poro keki konga o koko poro keki konga o ringiu poro keki konga o whai ok ora ngai se fakula kala wa kere lope lo va ko ser vai ka ku sa mor ko koko a kasi ngei fa koanga e ke fiu ko koko ele kai ele ka kai ka ku sa pala ia le fa ngor koko ngi sila ke lo fa ko sa mo a ke fa ko le fo ia ka koko o ke lenga le lima eka lenga fai i in malo i sakapuala i fongol malo nga ai kakau o nga kako kilo il pro ke kilo ko koko war koko pe fiku baru ka sanga wa makanga nga fu ba inisi koko ai ko ke fiu esa palai i angusila le farsu kalaki e mai koko ele veka ko sapalai al kako whakamala i el koko ele mwhai fo i koko le i sa vai la inga lea sa whangia si ainga si a bange fo i le swafa ba ai sa la ko whai elm ka upu leo le koko e mai inge ia ele whangia ele i ingusila ele mwhai fo inga la ko ia witika ele mwhai e sa moa au sa palai witika i ko nga container koko fai sukara ki ngusila
ele fai a ese ka ko whakamala il koko pia mele fai ka ko Samoa ngar koko makau e ku i fai koko Samoa le fai nga sapala i Amerika Australia ngusila ma kukuila esa e fai export fa koko Samoa ai le i kai onga le makeki o koko fai sukalaki mai kausanga o ke asa sa mau e malo skasio wo vai ai making usila mai vai kampangilia le witika lo i Wellington ine mela le koko e maila i fiki ma Vanuatu no maola ma ke kalango ye pola ko nga kele ai pe lo ke be for koko pe fa pe e foi nga mai que no ele se menga o minga ma ke kalango ku le ko manga ka malo o le mo ka malo in container mai di Pacifica ai adu lo vai oi i ku Afrika mai ku oi i Amerika e mai koko onga ele me fai il Pacifica nga sa pola il koko fai sukala ki ngusila ai os kasi o mea ese le fonga ngir ka ua ka ko Samoa langa ese le koko foi e ila ko le ko nga koko kau ko o melanga e kau o nga kikile Samoa e ko nga koko le mai o manga ilo e fonga le official o steak sama ko kalongo le official steak au foi o ma sui ngusila e ba yer mka opule o mo ko kalongo ko nga koko e koko ma sa family for steak sa family fa ka awala ngelo koko uma e le mo skala ki e isi koko a fa e ko nga koko e manga mi ele e witika fa sukala ki o ngole le sukala ki top quality e mo Samoa koko ko ya ka ko e mo Samoa so ko nga ai ko nga koko fo le a koko family e pe ka o koko fo le ka o hybrid e nga fo koko nga e nga la fa sukala ki le abi Malaysia o nga nga uma por ako nga ko a lenga ma ke ki mo ka ko fo ya a me sa ma ke ki usila la ka ku Samoa le mfe ka ku sa pre usila ko ki a kursu container ma singa mai e witika mai ko i ngu Afrika ale la ka mai Samoa ma konga ma fiki ele ma fai ka ko fai en container se luar ma singa e o arkas akere nga le leyor ka or koko nga le uma fala ma soka ma mai ni wa for ka nga e aru ka or ma keki e control e ka o ma keki la a fa mai e kere ka o negotiating pe ke ka o finga winga ka or koko o le mela vala mai e ma keki e fa ka or koko or nga rafa a fa mai e se fukara Amerika le kilo o nga lava e ke ele ya ku lor kok Samoa le ku ka kom kam foi su ku pe ai nga pauli me lenga nga foi nga le fainga ele se fa ma po Samoa le ku fa ka si koko ai me che la le we pro ke ki ali ku malo yo fainga mo ka ka ku malo o koko kakau koko o le ola ma le ola nga mal paunga e sili ma ku nga lo le kalo fai se si lava koko a mi popo o te sia me o Samoa a le o kala ku kasi nga afa pe e kele koko e fai a mo ko sui langa lo ke lenga ka maro lo kalo ka maro ma fa e le ke kai fai ka ko Samoa ku fa kasi koko a funge fiki ma Samoa Vanuatu ele ke kai ma ongal ma ke kia angusila o ke lo fo ka ko lenga ko i sa ka pola pe lima fe e ka ele sa ko ai o ke lo po ko nga ba nga ko sa ko mal vanilla mal pop mal ngiu ya me nga ka ala ngo ka ko me nga o lewo ya kupe ai kumalo no way kupe kumalo ia mas awala la mfai o nga
ngā rue whakasi leo whisa whakoanga inga ia mwhainga la ko awakua ko inga whakukoko le mga o mia ngusila Whitaker koko ia mo ilawa ko inga ko fiku waru kau sanga o vaisi koko o waru kau sanga o fua ai fia kau sanga o whaangar koko nga ia kia ulawa la ia o se investment ia po se pro keki ka ua kele ua kau nga i ka kou ka se o miso so ola a whapea le ase se vaenga o ke fia ma ke kia koko le Samoa ma mangi ngusila inga ia mo ki ngoa o ngi kupu mele ar koko kor karo fiu su e po fea vei koko kalo ia se mangu ma ke ki le Amerika leu ia ku i kukuila ia se makufu ngai ma ke ki o baku leu o fai ia kalo frozen ia me whapenga ia laikangi mai Australia wa fia ngi vili mai Australia ma Amerika po a fea ba ko ngila ko kalo ai anga whapela o koko le mele ere kausue se ma ke or kere foi nga lenga ferkalo ai fa kai ala ko la ko foi le kalo e foi le ne fionga foi a sala mtua ropi la wanu ke vai ko le wanga vai container foi le frozen nge ngusila ma se me le kele nga so sange ka ko kama ai nga Samoa ya me se foi ngai fa ko anga or manga ia la vai ko i makiki i Samoa ole wa kele ngo fa periskem ole pelo kalo foi le ave male ke pula ai o manga ko nge ngo ki ku le si akale ngo ba ki nga pu e ka pu e male ak o fa ka o mo ki pula ke lo kalo i makiki o ngol ke ba ko le ke ngo ku la o fa ka kalo ave ku ila male ku le me ka fa ka mo ngo winga la wo le lava e da foi fa ko anga e ila foi fa ka kalo e waku i le makiki mor kalo ave fafo ia wala ngo o ke pula o kalo nga ave fafo wa oso ia unga se ke pula ia o kalo la nga fa ka loko ka ko mfa nga loko a ke lo kalo o ke fa nga ke pula lo winga fa fe kai ala ko lo la ko fa ka ko kalo le ia ma ave i fafo o ia kui kukuila nga Amerika ia me se foi le faino container mo ngai musila leo ma fa le ke le fangele fa ye wa mo fa yo nga fa frozen ia o ke lo ma no ke le wala lo fa ye Samoa ia po fa ye ai kasi nga ba nga ka o ke le ale la mo kan ye koko o nga o le o ke lo le me a ver koko e o ngomre kui ai le long ka ia ngai fa so nga le ka o abaku awa ia awar ka ko prokeki e aru ma fo prokeki milionga kasi milionga Barcelona wafe le fa o mangi ai ulai 2 milionga ngala so mai o ke le lo pe fa fea o angi prokeki o fofo mo ngime ai o ke lo inga fo ele fa ele o ma fa ka ba ele ia fon fa ba o ko malo ka kas o la ko nga o le ki o la konga o le fanga o le insinga inga le prokeki le inga ia mo kingo e mongi e Samoa mari ko malo ai a fai e makala foi il fon fa vai ma train kanga kama fai la ko workshop ma fai la ko seminga inga ia pala ia ko meia yo e mo ba fangoka ma me so ko inga me fa penga inga ia mongi ai ko malo o leo ngai o prokeki nge fai ka ko masalo o fiko ki kilo pa isi ku ngola langi o fai mele fai ka ko kai lo ke wo ye a ke ni mo winga ai o leo ngai o mor kama ainga a baku sumi le onga ka milo ko sa bo ma ka for kupenge ele sa fafo e ka milo e sa mo ko nge tax fa ngai ainga keu ko fa ngai sa mo ele se sa uma ave ma ku pe sa mo fafo o lo winga la o se mkwa ai ki le leila va le si lo se furu ka usanga o ka ko ai lo la ia le in benefit ole
pro ke ki fa ngi a fa ye pilionga ka milo Kongo Samoa ele sa fa o se mo kwa fa nganga le mo Samoa ka ko ki kilo nge ngisi o kungu o ke a finke ele se kungu la kamai ai fa ke ka ingo Singapore is a city state on fa ya la ko so se me ke ali wa fa ngange wa ka ulanga ko on me fa ka ko Samoa ele ka ko mai pio ka ulanga pia ka ulanga ya kumalo wa ko fore kumalo mala ko ka ulanga ko fula ko re kumalo mala ko fore kupe kala kupe ko fule kumalo mo ko nga services e ngo mo ko mai pia a mai pia ya se va nga foi mole mo ko ngo mo foi ka ko ulanga me fa penga a me umalava manga mia e ka mo umalava ko kumalo o nga lunga le fo nga fa fa vai ma ai po a me fa fo vai po a me fa pia fa ko malo inga e mangui ai ka mangui ai ko malo mangui ai Samoa le benefiki mo benefiki ka benefiki mo benefiki ko malo fa solo me lo malo o la nga ka ko por ke ki ma la nga fu nga e ka ka o nga fai ma fa vai fai ma singi fa mo moinga o ke le foi la ko yo o ka ko kam fa nga o en fai ngo so sangi be pe a lenga fai ka ko ulu un kwa o ke ka ko ulu ai kasi nga ba nga esir ka o la ko ngai o ki kilo ke mi ko la ko Samoa ki mai oi e mala vale de sa pia lo fa ngo ba ko ngo ka ku la lo uru ala fu o ki pila la lo bang fo fa fo me ko o ka ki uru la lo ala fu uru e kele yo ka usanga e ko se uru inga ia mo mai ia ka ma inga ma le fu lo e fa nga ai o fa la lo se uru mangila au nga e ka o ka ko foi pui si o mangale kala nge wo le ngi lo pa wo le ngi pa si o sa o la kai fo pa si o ko nga ba o sa le wo le ngi so wo le ko nga fa fo le mu sa lo ka mi la vole ma ka mi la vole fo nge yo le porque wila e ke ka ba ye mei a so uma wa ele ko ba ye kilo me sa mo ka siva ko le fo ka siva fiku pe o me la vole le afor ka siva varu lima sa kele ko mo mei no le mon fia o mo foi le mo marca nuts o meia ka o ka ko nga e pui ka ko si o manga inga ia peisa mo por que so foi le mar fa ko nga e ke por fin ka ia ka ko mo nga kura e mo e konga wa mo foi fiki man watu lai mo wa ke lo me fa penga e la ku lai mo wa ai ke la ko sa mo me sa ke le ole ai ai kasinga singi fa mo inga aka ko pro keki mar fo ko mar ko malo o le fa sa o inga ka ko la au o le lope ko mo in kapa la wingi o le la au anga ka o ko nga ba sa ya so ya mo salo ai wo ma me mo ai ora nga ia so sange kur ka ko po kalama ia mas foi pro que kumalo inga ia o que fia vai wa mo kama a inga ia i Samoa o que fia vai wa la mai mai va le la mai mai va alalo o wa ku wa ko kusimangia inga kupe fafo wa ke le ala ko kupe o manga ia yo nge be mo nge fa bu yang ke ake ka si la limas furo le ainga ele kupu ko ma fo ya so
ele ingai maku ma ele famnge ngai ka ko ngai me ka kula e me fainga malo ai mo se foi sa faka ma famnge ngo ya sa faka ya ai ko kene ko kilo nga famnge o famnge sidi la mo ku malo o ka ko pro keki ole o manga ye ole o kai pupu le we ngai le kausanga le sa ngai luo fiku le luo milionga ale ka kia le milionga Barcelona o so ko kia fa milionga me le la nela ka ko kam fa ngai ko ngole o le luo kausanga o se me le kele o fa ka ki kilo fa pe ko kele le si ko maro ko le o me nga me fa mu ai ka ko ngai mo e fa nga kau ia pro keki fa nga kau avango ia fa nga kau foi la ia me o mau inga ia ko e foi le mangu ia kanga ko e foi le mangu ia ngu mai ko malo ia ai fa si le foi le mangu ia mol ka ko fa nga malo inga i ka mi milo ku pe ko sa mo o ngi ka mi lo mai fa ka ko foreign reserve o le mo kwa leila ku pe ia ka ka ba ku fa o ko foi sa mo o ko ke fa mai le se ne sia nga o ka ka fa the foreign reserve ma kupe ia ka ka ma ku fa fo le ko ki 1.2 billion le lopo po o kasi ma le 5 bilionga the foreign reserve ka usanga sika ku ki ka ro kupe you like po la se ka ku a fa ma kupe nga ma kupe nga ka ku nga ka ka fa le nga ka kurisimo la ku sa mo local tourists au kupe la fa ku sa mo kupe mo ku fa ya le ngofo igusi e kapa ba el malo ia basela ko kulanga fo e fa nga ye e ku sama kama ai mo fi kalmo le fo ngele ni pichi coin ai se yo kalmo ye si skin langa le ke ba ko le bela ya me ki kilo ke le central bank me penga ai e ka o ye singa kai mikele mfainga kalmo fo le merga ai ka ko fa keke e yai le bitcoin le fanga ke ele e ila wala lo ele ye mal bitcoin e lo ile anga ai msalo le se mai ai sa su le kikile the central bank ye mal bitcoin ye pola le se senga ara ke lo es la fanga le a fa mai se le a fa mai se anga la ngoi ska ka la le me sa a ska ka ye woki le messe menga le foi fa sa ngi usila ia ma nisio akuma nisio ngola lang a amerika ye mai se ku la fa me sa nga foi ma ngi ma le ye a si ka ko kar ngole se sengole ole fanga pichi coin in the coffee ia processo le va se mai ia wa le fokini ba ko saulu ia kula fo su ingor kula fo le central bank male la ko okay leu ke ka ko pisa nga me fa mai ale ni central bank ka nga ma pe ile ka apa wa me la su kula fo me kalfe ngai mo kula fo sa mo ma ko pe mo sa mo male marka fo ngai male mal fa fuengo o ka ku pe mo con le central bank ai e se kula fo so ku al mele we o ka ko pisa o mele la ngwa sa ile so se me ku